Grmoljo, bratova, ljubite. Brat, šta je ovo auto traži? Šta radila majka? Ja kontam uzeš šta polovno. Evo vidi ovo golfa. Golf? Šta kažeš? Kakav crni golf jest ti normalan? To je Švabo Međede 1. Švabo se krade, znaš da su Jusuf ljetu s Pasata maznuli pred garažom, još neudoban, ko kosilca. Pređeš 7 km, tražiš transplantaciju bubrega, a tu nimalo ne želiš. Pa dobro, evo ima Clio fini. Clio, Renault Clio. Renault Francuz, Renault poznat po tome što se kvari slabe grijače. Čeka, stani. Evo, sastavio sam ja listu auta. Pogledaj, evo Alfica, 147 konja. Vozao sam Alficu, znači nemoj biti Mozambik od čovjeka. Ćeš Alf kup, slaba im elektronka. Kad crkne moraš testu rahmetli pokojnog čupati zemlje da ti popravi elektronku, to je normalno. A dobro, tu si u pravu. Šta kažeš na ovu Mazdu? Vi kako je fina boja. Boja, kako je fina boja. U Bosni si rođo, Balkan, halo, ćeš naći dijelove za Japanca, Allaha ti. Crkneš šta, naručuje s Japana, preko e-ba, odnosno eBay-a, pardon. Čekaj, tebi dođe taj dio. Tebi se auto pokvarioš 10 puta. Dođe za 2 godine dio, onda na kraju poštana ti izađe skuplja nego čitav auto, deni. Ok. Evo. Hyundai Accent. Nije Accent, nego je Accent. To što nije prešao, to je ništa, znači, Koreanac. Za 2 godine neće vrijediti 20 maraka i pol kutije drine. Gdje se malo uzbilji, šta ti? Šta te rekao, slušaj me vamo sad dobro. Benzinca ni pošto. Benzinac potroši kišu Božju, znači moraš zakačiti crpku benzinsku za auto i vud za sobom. To ti nimalo nije ekonomično. Zaboravit ćeš na kraju kako pare izgledaju, mislim, nisam da znaš kako pare izgledaju, ali hajde dobro, gledaj, kada ja bolje nešto skontam, ni dizel nije dobar izbor. Stvari se dizne, odoše Bosch pumpe. Kupi, oni, kako ono, filter, jes. Isplativo. Dobro. Čekaj, plin, hoće to eksplodirati. Niješ gledati da ti i djeca letite do Trebevića, ba u komačima. Dobro. Ne eksplodirati, poginuti, ne do Bog. Plus smrditi plin unutra u kabini, znaš. Dobro, okej. Evo vidi Bembare fine, nije skupa. Vidjela Bembare fine. BMW, jesi ti skrenuo s pameti? Treba ti vreća cementa u gepeku da bi mogao vozati. Na kraju krajeva. BMW u garaž trosi 12 litara. Upališ povuče 30, skup FAP 13. Ti to odmah prekrižiš i to, i Mercedes, sve što je zadnja vuča, niđe veze, kaki. Kad bolje skontam, ni prednji pogon nije za tebe. Ja znam voliš se ti zezat za volanom, vamo tam nije to zabavno, ovo... Hajmo naći neki džipić, 4x4. Džipić? Hajmo naći neki džipić, kup sebi traktor, pa neš orati sa džipom, neš čeka u grad smo, neš se velet pa bjelaš, si ti normalno. Hrad, za tebe manje auto, znaš, ono ma... Pa dobro, i nije manje auto, gine se u njima krhko malo, a veliko auto ti isto problem, znaš, ljeto, dijaspora, gužve, parkinga ne možeš naći, tako da je to nabraja, vidiš. Gledaj ovog Audija, 2.0 benzinac. Audi, benzin. Ako to kupiš, treba ti C kategorija, samo da ga parkiraš. Ogromno je to. A hoće potrošiti, neš imati para da margarine kupiš djeci. Tu ima preko 100 konja, nemaš gdje razviti brzinu i... Ok, čekaj samo malo, da vidimo ovaj Fiat Punto. Fiat Punto. To ti je ko sepet. Znaš šta je sepet? To ti je ko sepet. Sjedu u sepet, ko da u Puntu sjediš. Na kraju krajeva, mislim u drugu ruku. Ruku na srce, ruku na bubreg. Ja na biciklu sam brži i jači uzbrdo od tebe u Fiat Punto. To ne može uz kisak se popeti, jes normalno. Pa traži ti nešto s klimom, Punto nema klime. Zapravo, skuhat ćeš se u auto, ne bude klime, ali misliš malo na djecu, znaš. Ali, nemoj ni klime. Hoće i to goriva povući, ljeti izađeš iz auta, okrenut se u usta, sam se možeš šapnut. Mislim, kome je vrućan, sebe otvori prozor, jel tako? Pa ja. Pa ode na ovu švicarsku neku strancu, pa ću tražiti tamo. Ode na švicarsku strancu, pa ti ko da si juče na ovaj svijet došao. Sjećaš se Fadla kad je uvozio onaj Renault Scenic? Jel Scenic, jes. 1.9 DTI, znači 130.000 pisalo. 320 bio prešlo, sastavljan iz 2 različita auta. Bolan, tamo sjeku auta, tamo čupaju, vadi, na kraju rizično ti je previše, vraćaju kilometre, sastavi jedno auto iz 5 pokvaren, iđe vezi. Mislim, ne znam. Ali, gledaj, nemoj ti ganjati ni šaltaša, vidim sve ti vamo, ko će ti brzine mijenjati?
telefon pričaš vamo tamo, razumiješ, da ti poslovan čovjek zovu te, ne znam. Ali nemoj ni automatski mene tražiti, nismo u Americi. To je svakako za žene, odnosno, ako si u Americi, ti si Amerikanka, nisi ni Amerikanka, nisi u Americi, nisi ni žena. Dobro, nema veze. Umalo zaboravi, ovo ti je važno. Nemoj da bi uzeo auto sa 4 vrata. Otvoriš sve 4 vrata, auto se prepolovi. Dokazano da je slabija konstrukcija, gledaj. Naučno dokazano majke. Znači, nije to, treba tebi nešto čvrsto, stabilno, neki tenkić, dobar, tenkić, vlada. Sad šta da ne znaju, ni 2 vrata, nije ti dobro. Vazda, diži, spuštaj, na trotuar se popni, ti dok digneš, spustiš, da majka uđe ozada, djeca, vamo tamo. Eto od policajca, hop, cup, kazna 40 maraka, ni zašta. Zapne dijete za pojas, pa slomi vrat u auto. Moraš malo racionalno razmišljati. Čekaj, malo. Šta je? Kad si ti položio? Pa gledaj, kad si ja položio. Imam i u mene babo vozačku 23 godine, meni je potrebna vozačka, mislim, položit ću ako Bog da nekad, mislim, u dužešta. Aha. Šta sam ti, ja, bro? Ma bježi pa, ti ćeš meni govorit koje je dobro. Autoindustrija razvojem moderne tehnologije nastoji u što većoj mjeri osigurati bezbjednost učesnika u saobraćaju, ali bez obzira sav taj neki uloženi trud i napor, neke nezgode jednostavno nemoguće izbjeći, jel? Koliko god mi bilo oprezni. Upravo zbog toga obavezno se učlanite u sekcije prve pomoći u vašim školama, te naučite kako pružiti pomoć unesrećenima, jer prva pomoć doista spašava živote. I nemojte još gasiti video, pošto sada slijede meni najzanimljiviji dijelovi ovog videa. Greške iza kamera, odnosno greške pri snimanju ili behind the scenes ili iza behind... Ok, nema veze. Šta sam ti, ja, bro? Ma bježi pa, ti ćeš meni govorit koje je dobro. Šta sam ti, ja, ne? Kad? Ali ja vam vratu. Urać, ajde pa. Ali da ima, uđi facu, čekaj. Okreni, znači kako. Dobro. Ti ćeš meni. Nisam ni patnikov. Ješ? To je to, ovdje. Tako znači. Tako znači. Da, ovdje napišem, tako znači. Napiš samo tamo. Da, ajde, gdje sad su... Aha, tako znači, nemaš 3 riječi za normalno. Kako se bude prilike, da. Aha. Jesse Handremodo, jedna. Šta ima ovo? Hajmo, ponovo. Evo. Pić dalje. I ne razvinjava se režiseriš. Irhade, kontaš uzeti polovnog golfa. Gdje se uključi? Odmah traži, nemate kontam uzeti šta polovna, vidimo ga golfa. Al ti napamet zna, on napamet zna. To ja piše Irhad. A zato si mi trebao dati prije na 7 dana. Kako se zoveš? Irhad. Jel piše Irhad? Jest. Čitaj tu. Al piše Igor Irhad, ja rade. What the fuck, ja rade. Imam i u mene babo vozačku 23 godine, meni je potrebna vozačka, mislim, položit ću ako Bog da nekad, mislim, u dužešta. Aha, tako znači, i ovako me grabiš. Aha, tako znači, jel? Aha! Pola tamo. Hajde. Ovo, dragi moji, umetnje pri setu. Neki nepoznati ljudi koji zovu. Tamo smo, ovo je prvo super izgledno. A ne, može se nastaviti, hajde. A? Bježi pa! Hajde.
Ja tu, šta god pricnijem, ja ovdje na čošak pricnijem, ono ode dole, ja radim. Ajde.